Ai rānei kei te tika te whakapai ko ngā kaumātua o te waiariki, ngā kaumātua ora-roa o te motu. Koinei te kaupapa o te tahi rangahau nā te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, kei ara paera tāwhai ngā kōrero whakamahuki. Worked very hard. Mo tēnei uri o te arawa waka, aha kua ona tau iwa te kaumātahi, kei te kaha tonu aia. Hei tāna anō ko te take pea, kei roto i te ahua, he hoia aia mo te rōpū rua te kaumāwaru. I'm not sure because I've had up and down. Like I've had heart attacks, I've had all that sort of thing. He ai ki nā rana hau, ka tahi anō ka puta ko te waiariki te rohe tino Māori ora mo nā kaumātua pēnei ia ātha te pakeke. We did a feasibility study in Rotorua and Whakatane down to Portiki, and we basically asked our kaumātua and koe whether they would be interested in this type of research. And they got involved in the research and they said yes, so they have now become our research partners. He ai ki nā kairana hau o te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, ka haere nā ranga hau i runga i te pātai, he aha e roa nei te hā o te ora ki a rātau. Ko tā rātau e hiahia tia nei he kimi i te kotahi mano, me ke atu kaumātua o tau o wāhi, ka whai i a rātau tapu ai oranga mo te kautau, kia pēnei pēa te roa o te oranga ki te hunga whai ake. There are a lot of people, not necessarily in Tauranga itself, but on the outskirts and up the coasts that are sustained. It's fantastic. Hei tāna ranga hau ko tētahi o nā tino kaupapa e kawe ana i te ora ki a rātau, e nā kau nui no ngā Māori o inei rohi ki a rātau tikana ahu rea hoki. I mean, you're still here of all the things you've been through. Why is that? Yeah. How did that happen? Well, I don't know. I worked all my bloody life right up until they said, oh, in 65 you got to go. E kore koe e tāia te whakaako i te tohunga ki nā tikanga hau, engari hei aha te tikana hau. Tērā pēr me ako ki tātou ki nā tikana o nā kuia koroheke nei, tērā te tūpono kei pērā hoki te roa o te oranga ki a tātou. Rapara tāwhai te karere.